Zbog čega ne smijemo sjeći nokte utorkom? A. Zbog srijede. B. Ko kaže da ne smijem? I pod C. Eksterni disk. I obodvojica su odgovorili C, što je naravno tačno, i gospodin Rumenige je osvojio 81.000 konvertibilnih maraka. Gojko, šta ispadne kad se ukrste pitbull i pudlica? Netočno, ispadnu pudlici oči. Muća. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken. Prvo je mene nestajalo u ljuljaški. Drugo, kad sam imao 10 godina, imao sam sposobnost nestajati. Pređem u neku, dođe nešto, prolazim kroz nešto i nema me. Meni se učini jedan tren, a ono po čitavi dan. Helikopter, helikopter, parakope. Što je? Zađete više od mene! Pustite me više na miru! Šta je više? Šta ćete dokle? Šta sam vam ja uradio? Vrštavo svi! Puši se! Dobro večer, poštovani gledalci. S nama u društvu je gospodin Ređo Moler. Samo jedna ispravka, Ređo Mila, za prijatelje Ređi Mila. Ja se izvinjam, Ređi Mile. Vi se bavite ničim otkada i možete nam reći kako je to sve počelo? Pa ja vjerujem u neka sudbinska određenja, bavim se ničim otkad znam za sebe, znači nekih 40 godina. Odlučio sam jednostavno od malih nogu otkad sam saznao za sebe da se bavim ničim i to je meni porodična tradicija. Moj otac se bavio ničim, moj deda se bavio ničim i ja se nadam da će se i moja djeca baviti. I onda, a zato subotom, nedeljom radimo samo 7 sati. I subotom, nedeljom, samo 7 sati, to nadokređujemo ovo remont što smo radili. Drug moj, mora se, našli smo. Možete to. A kako izradite tako? Ja kako izradim? Pa kako svaki dan radite po 20 sati? Drug moj. Zato svaki mjesec ja 820.000 u džep stavim. Čega? 820.000 starih dinara ili 8.000 novi u starim ja. 820.000. Svaki mjesec upadne. Sine Mišo, ja ne viđeg veće budale od tebe, koja radi više protiv sebe, do tebe. Uči, sigurno nijesi doslen. Uči, sine, jel mi se nemoj pomaljat na oči. Bekir! Bođe! Safet! Tu sam. Smajo! Presutan. Behka! Ovdje! Ljuca! Ovdje. Šačir! Ovdje. I Šaban! A gdje ja si Smaju i... Jer ti bom... Ja. Salmi, pitaj moj babo kako si. A kako sam? U glavi mi šumi, 2 rebra slomljena, na noge ne mogu, a evo sad i bubrezi. Ja to sve ne mogu upamtiti. Ja ću reći da su već umro. Dobro. Olha aqui, o que é isso? Ó, boleta. Que legumes, só da direita que legumes. Olha os costelão aí, galera. Olha o porquinho, e o porquinho no balanço ali, ó. Aqui é um hotel, lá de lá é um hotel, olha.
parque de diversão da hora, hein? Olha aí, ó. André do Parque caprichou aí. André do Parque. Esse parque novo aí. Esse parque. O André do Parque. Cadê o André? Olha aí, galera. Ó. Olha o tamanho do bicho, né? Najeo sam se ko konj. Sadžida je pravila pitu. Nije mi jasno što je ženama mrsko razvijati. Haman sam se zakačio sa njom zbog pite. Kako meni za nju ništa nije teško. Doduše nije ni za ostalih 14, ali baš za nju mi nije. Pa ona da kaže ja bi za nju skinuo zvijezde sa neba. Ne samo zvijezde, skinuo bi neki putnički avion, ali džaba. I onda se naljuti kad ja popizdim. Ja sam jutros povilen. Je prošao Udja, Alen, oprosti. Jeste vi možda Nelson Piquet? Jok ti je prošao Alen, oprosti. Ma evo prije 5 sekundi. Kuda, tamo. Evo ravno, samo ravno. Ja sve ove dane čuvam jedno janje, da ga na ražanj nakačim. Kad ispečem janje, pozvat ću jarane, a gladan više sam od njih. Jednom si rekla, janje ispekla, 14 kila od oka. Mene si zvala, a drugom dala glavušu i oba špinjetka. Ko mi reče da se janje peče, pa misli na usta poteče, al miriše nego šta, sad bi pojio pola janjeta. Ko mi reče da se janje peče, pa misli na usta poteče, al miriše nego šta, sad bi pojio pola janjeta. Ja sve ove noći čekam kad će doći janje u stomak moj. Ja sve ove noći gledam ga u oči, lagano oštrim handžar svoj. Jednom si rekla, janje ispekla, 14 kila od oka. Mene si zvala, a drugom dala glavušu i oba špinjetka. Ko mi reče da se janje peče, pa misli na usta poteče, al miriše nego šta, sad bi pojio pola janjeta. Ko mi reče da se janje peče, pa misli na usta poteče, al miriše nego šta, sad bi pojio pola janjeta. Al miriše nego šta, sad bi... Mohammed! Runter! Wir heißen alle Mohammed. Ja, ich weiß. Ich sollte vielleicht lieber den Nachnamen benutzen. Hussein! ist der Wahlkampfmanager. Was? Für wen? Mohammed Hussein. Jeste li znali da ljudi koji kasne su u većini slučajeva mnogo bolje raspoloženiji nego ljudi koji čekaju? Selam i od mene za vas.